Къэкӏожьыгъэхэм комиссие раӏукӏагъ. Агуищапсыгъэ лъэпкъ гупчэ щагъэпсы. Къанокъор лъэпкъэгъухэм яӏушӏащ. Илъэпкъэгъухэр ягъэжь налъэм къэсащ. Роснефть шӏоихэр тӏуапсэ псыхъом хегъахьэ. Сырием щыщ тилъэпкъэгъухэр зыгъэгумэкӏырэ ӏофыгъохэр шъхьаихыгъэу премьер-министрым къыфаӏотагъэх. Ахэм къызэраӏагъэмкӏэ гузэжъогъ ӏофкӏэ ашъхьэ къырахьыжьэжьын фаеу зэрэхъугъэм къыхэкӏо ящыкӏэгъэ тхылъхэр зэкӏэ аӏыгъэхэп. Адыгеим щыпсэунхэмкӏэ фитыныгъэ къаратыным ар пэрыох фэхъу. Мы гумэкӏыгъэм изэшӏэхынкӏэ фэгъэкӏотэн горэ къафашӏыным кӏэлъэӏухэу гощын ӏофхэмкӏэ республикэ гъэӏорышӏапӏэм иӏофшӏэхэр федеральнэ къулыкъум фэтхагъэх. Ау Урысыем илъхэбзэ гъэуцогъэхэм атэтэу зекӏонхэ фаеу джавап къаратыщыгъ. Зэхэсыгъэм къызэрэщхьагъэщыгъэмкӏэ упчӏэми зэхэфынкӏэ ӏэкӏыбхэр алгъэ ӏофхэмкӏэ министерствэм джы республикэм ипащэхэм зыфагъэзэщт. Къуаджэу агуищапсыгъэ Тӏопсэ районым щыпсэурэ адыгэхэм яобщественно-культурнэ ыкӏи спортивнэ гупчэу алъытэ. Джы тарихъ-этнографическэ комплекс ин къызэӏуахыгъэм къыщегъэжьагъэу зекӏоным игупчэуи зэрэхъущтым уихъырхъышэжьынэу щытэп. Темир-Кавказым иэкологие къэухъумэным дэлажьэрэ организацие «Экологие вахта» зыфиӏорэм къызэритырэмкӏэ зышъхьаӏум итӏокӏым сыхьат ӏэтӏом адыгэ хэкум иткъалэу тӏуапсэ дэкӏэрэ псыхъом нефтым къытыкӏырэ шӏоихэр хахьагъэх. Компание «Роснефтезавод» шӏоихэр къыздыкӏыгъэр. Тоннитӏу фэдиз шӏой псыхъом хахьагъ. Километритӏу фэдизэу шӏоихэр псыхъом рикӏуагъ. «Экологие вахтэм» мыхъугъэ шӏагъэм ехьылӏагъ Роснефтым тхылъ хигъэхьагъ ыкӏи ащ фиплъэнэу ары.